Ćao svima i dobrodošli na moj kanal i još jedan u nizu snimaka serijala Tajne govora tela. Danas ćemo da prođemo 8 načina da razlikujete flertovanje od ljubaznosti. U današnje vrijeme kontakt među ljudima je sve veći putem internet platformi, tako da smo u neku ruku izgubili osjećaj za ljubaznost i često ga zamenimo za flertovanje. Zato ćemo rešiti barem deo te dileme kroz poznavanje govora tela. Tačnije, šta se dešava kada osoba flertuje, a šta kada je samo ljubazna. Ovim putem bih želeo da se zahvalim Katarini Lolić na predlogu za snimak. I ukoliko vi imate neki predlog, možete mi poslati upit na e-mail adresu putem mog sajta pod sekcijom YouTube. Dok ste tamo, pogledajte moje kurseve i ukoliko ste zainteresovani ili imate neka pitanja, slobodno me kontaktirajte. Pre nego što krenemo, želim da vas podsjetim da kliknete na subscribe dugme, podelite ovaj snimak, pa da počnemo. Način broj 1. Tip osmeha. Naučno je dokazano da postoji preko 50 tipova osmeha, ali da je samo jedan onaj iskreni koji se naziva dušen osmeh. On se najviše pojavljuje sa osobama koje nam prijaju ili sa osobama koje nas seksualno privlače. Isto tako se retko pojavljuje prilikom običnog ljubaznog razgovora, koji uglavnom traju kao i sam ljubazan osmeh jako kratko. Ukoliko smatrate da neko flertuje sa vama, obratite pažnju na takozvane smejuljice, bore oko očiju koje se stvaraju kada se osoba iskreno nasmeje. Još jedna stvar, ukoliko na daljinu poklopite pogled sa nekim i tu se pojavi osmeh, znajte da je to početak flerta, a na vama je da li ćete da nastavite ili ignorišete. Način broj 2. Lični prostor. Kada osobe flertuju, imaju tendenciju da ulaze jedno drugom u lični prostor. Muškarci to mnogo više rade od žena, toliko da se one osjećaju neugodno nekada, pa prave barijeru ispred sebe rukama, torbicom ili pićem. Naravno, ima i takvih devojaka, da se ne lažemo. Isto tako, prilikom flerta, nekada se malo ulazi u lični prostor i onda se povlači, samo da bi se, pa kako da kažem, ispitala teritorija. Za razliku od ljubaznosti, tada se vodi razgovor na određenoj distanci. Naravno, zavisi od mesta i situacije. Ako je bučno na mestu gdje se nalazite, a vodite bilo kakav razgovor, često će vam lični prostor biti, pa nazovimo ovako, narušen. Način broj 3. Sam pogled. Koliko se osobe gledaju, isto ima jaku važnost za ove naše razlike. Ljubazan pogled često ima tendenciju da se ne zadržava toliko kao i pogled kada se flertuje. Razlog ovome je da osoba koja je ljubazna često ne želi da stvori pogrešnu sliku drugoj osobi, zato ga često isklanja, dok osoba koja flertuje želeći da nagovesti zainteresovanost sa dubokim pogledima. To isto možete vidjeti i u zenicama. Osoba koja je uzbuđena imaće raširene zenice, dok kod ljubazne osobe to nećete često vidjeti. Naravno, opet zavisi od okolnosti, situacije i mjesta u kojem se nalazite. Način broj 4. Dodir. Kao što smo vidjeli u mom prethodnom snimku, 5 očiglednih signala govora tela da je privlačiš. Dodir je jako snažan indikator seksualne atrakcije, više kod žena nego kod muškaraca, ali ih isto koriste i jedni i drugi. Ukoliko osoba krene sa sve češćim dodirima, to je siguran znak flerta. Za razliku od ljubaznosti, tu se dodiri ne pojavljuju tako često i ukoliko se pojave, to će se desiti na mjestu koje nije seksualni indikator, kao što su rame ili gornji deo leđa. Način broj 5. Aktivna konverzacija. Šta je ljubazna, a šta flert konverzacija? Pa prilikom flerta ljudi se često mnogo više interesuju za istu, postavljaju pitanja, aktivniji su i često duhovitiji. Svi se slažemo da je smeh jedan od najboljih načina da zainteresujete drugu osobu za vas. Za razliku od ljubazne konverzacije, tu se osobe često ne vezuju za temu, daju vam jako kratke odgovore koji uglavnom nemaju neku emocionalnu vrednost. Način broj 6. Promjena tonaliteta. Studije su pokazale da i muškarci i žene menjaju svoj tonalitet kada flertuju. Kod muškaraca postaje dublji ili glasniji glas, gdje oni pokazuju svoju moć i dominaciju, dok kod žena varira od visokog do niskog. Visok tonalitet govori da je uzbuđena, a kada ga spusti u niži i tiši,
iniciraju da im se priđe jer tada pokazuju seksualnu atrakciju. Prilikom ljubaznosti je uglavnom jednak, osim ako se ne koristi promjena tonaliteta, da se naglase neke stvari, određene riječi ili emocije vezane za priču. Isto tako je jako bitno uzeti u obzir sve faktore, od tipa konverzacije do mjesta na kojem se nalazite. Način broj 7. Osjećaj nervoze. Srce ubrzano i jače kuca, dlanovi se znoje, crvenilo u licu, problem sa traženjem prave reči. Taj osjećaj nervoze se pojavljuje, kao što i sami možete da pretpostavite, prilikom flerta. Naravno, to se ne dešava kod svakoga, uglavnom kod osoba sa manjkom samopouzdanja, naročito u ovo vreme kada ljudi imaju veću interakciju preko poruka nego licem u lice. U jednostavnom i ljubaznom razgovoru to se ne dešava, a razlog tome je što nisu uključene emocije niti seksualna atrakcija, osim kod prirodno stidljivih i emotivno nedostupnih ljudi, kojima je jako težak svaki vid interakcije sa drugim ljudima. Način broj 8. Prvi osjećaj koji ste imali. Jedan od najboljih načina na koji možete da se oslonite jeste vaš osjećaj, ali onaj prvi, onaj osjećaj u stomaku koji se pojavljuje zajedno sa pitanjem da li on ili ona flertuje sa mnom. U najvećem broju slučajeva nećete omašiti, ali ipak ostaje na vama da li ćete nastaviti da flertujete ili ćete se jednostavno prebaciti u ljubazan razgovor. I tako smo došli do kraja i ovog snimka. Nadam se da ste uživali. Još jednom želim da se zahvalim Katarini na predlogu za ovaj snimak, a vas želim da podsjetim da kliknete na subscribe dugme, bacite like, podijelite ovaj snimak, pa se vidimo na vrhu.